사람이 이 눈은 마음을 비추는 창이기 때문에 그 세르비아 Odgovornost prema lokalnoj zajednici mora da bude velika iz razloga što i ljudi koji rade u našim fabrikama su stanovnici te lokalne zajednice i na taj način pomažemo i direktno i indirektno njima i njihovim porodicama. Naše je mišljenje da na taj način pomažemo direktno našim radnicima, pomažemo da budu zdravi, pomažemo njihovom zdravlju kao i zdravlju njihovim porodicama i na taj način dolazi do satisfakcije radnika i lokalne zajednice. Trenutno u Eurokorporaciji u Srbiji je zaposleno oko 5000 radnika sa fabrikama u Rači, u Leskovcu i u Nišu. Ukoliko je neko od naših radnika bolestan ili ako je bolestan neki član njegove porodice, onda on ima problema i u dolasku na posao i problema privatnih na poslu. Takođe se nadamo da će svi pacijenti na dečijoj i ginekološkoj klinici imati dobar tretman od ovih aparata koje smo donirali i da će biti zadovoljni i da će ozdraviti zahvaljujući ovoj našoj maloj donaciji. Naš vlasnik korporacije smatra da je